E mea pōhiri te kāwanatanga me te āpiti hana ki rungi i te papa o te tiriti i te rānei. I kōrero ngā taha e rua mō ngā kaupapa e whakawehewehe ana i te iwi Māori i ēnei rānei. Hioi e hara i te mea ko rātou anake ngā manuhiri o rangatira o te rā. Kia hoki anō tātou ki tā tātou kai kaue pūrongo kia Irena Smith kei waho i te marae o te tī. Irena, kei a koe. O i tēnei wā ko Pania Newton me tana ope o ihu mātau kei roto i te whare i te marae nei o te tī e whakatauhi ana. Engari i te rā nei kua puta anō ngā kōrero a ētahi o ngā kaumātua o ngā puhi kia whakahokia mai ngā pōhiri mō ngā mana nui ki tēnei o ngā marae. Haungara e rā kōrero i haere tonu ngā mahi ki te marae o runga, i kōrero au kia Ming Foon. Kai komihana whakawhanau ngā āiwi mō ōna whakaro e pāna ki ngā take iwi manene me ngā pānga nui ki tōna iwi, haina mana. He tangata e taunga ana ki te marae, he aroha ki te reo me te iwi Māori. Haere mai! Haere mai! Engari kua kitea a Ming Foon, ngā pānga nui ki te tangata whenua i te taenga mai o tauiwi ki konei. Ke te pāpauri mā te i kitea i a koutou ko ngaro atu o koutou whenua. Nā te mea kei haina ko te katoa mā te whenua kei raru te korowai o te karauna o te kawana o haina. Kei koneke whā paihenich anake i te katoa kei raru i o koutou korowai. I tai mai ngā mātua a Foon ki Aotearoa mai i haina. Hei tāna ko te painga i nei te mahi tau hoko i wainga i ngā iwi Māori me haina. Kei reira hoki te whakawhanaungatanga. Ko te nuinga o ngai haina mana i nei e mahi hoko. Hoko kai no koutou ngā hua o koutou whenua, ara ko koutou kaura, o koutou hipi, o koutou kau, o koutou mere mānuka, ki te ratanga haina mana ki o koutou kai, but o tira e hara tērā anake o rite te tikanga, o rite te kawanga, ngai Māori, ngai haina mana, ko te whakawhanaungatanga i te tuatahi, te kanohi kitea, te mea nui. Kei te aroha ia ki tōna whenua me ngā whānau e noho pani ana nā te ngangara coronavirus. E tani whānui tēnei te coronavirus kei haina, ko tīmata kei haina, o tira ko katia ngā kēti, o ngā wakarerirangi, o ngā waka, ko haumai nei ki Aotearoa, kei te tautoko wau tērā te mahi o te kāwana. Engari ko tana whakahau anō i roto i tana tūranga hei kai komihana whakawhanau ngā āiwi. O tira e ngā hunga o Aotearoa, kia matāra he tani wha mate tēnei, kia tūpato. O tira kaua e puta he kaikiri kei rungi a mātai. Nā te mea e kāre he tāngata i mau tēnei coronavirus kei Aotearoa. O tira mā te tū kotahi a te iwi Māori i runga i tō rātou ake mana, hei tāna ka kōkiri whakamua pea ngā take hei painga mā te katoa. O ka tīmata te rā a pōpō me ngā karakia o te ata hāpara, hei whakatūwhera i te whare whakamaumahara ki ngā hoia Māori i tai atu ki ngā pakanga nui o te ao. Mōhio tātou ko te ope rua te kaumāwaru tētahi o ngā rōpū rongonui i haere ki ngā pakanga. Kei konei tātou koinei te rohe o kamupene ara ngā gundiggers, he wahanga nui mō rātou i roto i te whare hau nei. Taha tō rangapū ka tū te hui a te kāhui rangatira āiwi, ka tūtaki rātou ki ngā minita o te kāwanatanga. Me ki kua pupuake anō te take mo te wai Māori me ngā tika a te iwi Māori ki tēnei taonga tuku iho. Ko tērā take me te take o oranga tamariki, ētahi o ngā kaupapa nui ka whakatakotohia ki mua i tō rātou aroaro. A pōpō, Skari. Rā nui kei te haere ake a pōpō Irena, mihi ana ki a koe e nā whakamārama Irena Smith i waho i te marae o te tī i Waitangi.